Samuel ni na bungsom David in Amon te le Syria te azo huan hi chi ahong hi a huainungin Amon swante kum pipa as si a atapa hanun in amun a vai ahom hi Davidin apan hon na he pi bang in ken leng nas nahas tapa hanun ka he pi sam ding achi hi huchi in Davidin apa tungtang thu le athu alung muan ding in ama mi te asol a huchi in David mi te Amon swante gam avatung uhi himale Amon swante makai ten ato pa u hanun kyanga David in napa aza tak ziak a na kyanga lungmuan mi honsol hi in na ahia David in nami te khuate ahong hi siat na dia zong khiding a yan khidia hongsol a hi ke a hia achi uhi huchi in hanun in David mi te aman a khamul langkhat u hamiat saka apuan silte u alai taka ato u phazolel in atan sak a asol khita hi David ahil takun amau don ding in mi asol hi amau la azuma mangal wa kumpipan na khamul u asaunon ma in Jericho a om tadi un la huainung in hong pai ki kun achi hi Amon swanten David huat lam anahi ta u chi athei un Amon swanten bet Rehob a Syria te le Joba a Syria te sepai sing ni le kumpipa maka mi sang khat top mi te sing khat le sang ni to thukha in agwai thukha kin agwai uhi Davidin huai azagin Joab le asepai hang santing ting asol hi Amon swante ahong kwan wa kholut na kong khak lam a panmun a kho u Joba a mi te le Rehob a Syria te le top a maka te bel atuam in lo buk a om uhi huchi in amalam u le alunglam wa ahon swal ding u chi Joab in athei in Israel mi te laka mi hoi ta atel hia a Syria mi te swal ding in panmun ana kho hi midang ting in auna upa abisai khuda akoi vek a amon swante swal ding in panmun a kho hi Syria mi te ka zo ke ding le nang na hon hun hu dia Amon swante na zo ke ding le ken ka hon hu ding hi hang takin omun la imite ipathian khuwa hum in ikipasal sak ding u topan hoi asak bangbang in hi hen achi hi huchi in Joab le akyanga mi ten Syria mi te swalding in kidona mun anaiwa amawa atai ke ku hi Amon swanten Syria mi te atai ke u chi athei un amauleng abisai ma a atai ke sam ta wa khosunga alu tu hi Joabin Amon swante akik saka Jerusalem apai ta hi Syria mi te Israel te ma a tha ina omu chi akithei un akikai khom uhi Hadad desert in mi asola lui khen lama Syria mi te apihia a heda desert sepai heutu sobak in ma kai in le lama ahong pai uhi huan David ahilwa aman Israel mi te ting asam khom a Jordan lui kan in helam a apai uhi David doding in Syria mi te panmun a kho in ahong do uhi Israel te ma a Syria mi te atai ke kwa David in Syria mi kang talai zasagi tung a tuang le sakol tung tuang mi sing li athat a asepai heutu u sobak leng athat a huaya asita hi huchi in Hadad desert sikha a om kumpi pa ting in Israel te ma a tam tak tha ahi u chi athei un Israel te to kilemna abolwa asikha un a om ta huchi in Syria mi ten Amon swante apan pi ngam non ke uhi